Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, seu corpo está girando a uma velocidade de 1.600 km por hora. Você não sente nada. Nenhuma brisa no rosto, nenhuma tontura, nenhum sinal de movimento. Mas a terra sob seus pés está rodando como um peão gigante, completando uma volta completa a cada 24 horas. E isso é apenas o começo. Nosso planeta inteiro está orbitando o Sol a 107.000 km por hora. O sistema solar inteiro está girando ao redor do centro da Via Láctea a 828.000 km por hora. E a própria galáxia está se movendo pelo espaço a mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Tudo gira. Tudo se move. Mas por quê? Se o universo começou do nada, de um ponto infinitamente pequeno e denso, por que tudo não simplesmente explodiu em linha reta? Por que cada planeta, cada estrela, cada galáxia está girando como um bailarino cósmico? Sería muito máis simples, muito máis lógico, se tudo apenas se expandise en todas as direccións, sen esa rotación constante. Afinal, rotación requer enerxía, requer unha causa. E, no entanto, desde as menores partículas subatómicas até os maiores aglomerados de galaxias, tudo no cosmos está envolvido en unha danza xiratoria perpetua. Esta non é unha coincidencia. Esta non é unha escolla arbitraria da natureza. Esta é unha consecuencia inevitável de unha das leis máis fundamentais do universo. En 1983, a astrónoma Vera Rubin do Instituto Carnegie de Washington estaba estudando a rotación de galaxias espirais quando percebeu algo extraordinario. As estrelas nas bordas externas desas galaxias estavam se movendo muito mais rápido do que deveriam. Segundo as leis de Newton, estrelas mais distantes do centro galáctico deveriam orbitar mais lentamente, assim como Netuno orbita o Sol muito mais devagar que Mercúrio. Mas não era isso que Rubin estava observando. As estrelas nas periferias mantiñan velocidades sorprendentemente altas, como se algo invisível estivese mantendo a galaxia unida. Esta descoberta non apenas confirmou a existencia da materia escura, mas revelou algo aínda máis profundo. A rotación non é un detalle superficial do cosmos. É unha asinatura fundamental de como o universo funciona. Agora imagine algo incrível. Pegue un ovo cru e colóqueo sobre unha mesa. Tente facelo xirar. Ele vai cambalear, tremer e rapidamente parar. Agora pegue un ovo cocido e faça o mesmo. Ele xira suavemente, de forma estável, por muito máis tempo. A diferenza? No ovo cru, o líquido interno estáse movendo de forma caótica, criando atrito e instabilidade. No ovo cocido, tudo está sólido, tudo se move xunto. O universo primitivo era como o ovo cru, mas con unha diferenza crucial. Ele tiña momento angular. E unha vez que você ten momento angular en un sistema, ele nunca desaparece. Ele apenas se redistribui, se transforma, mas nunca some. Esta é a esencia da conservación do momento angular, unha das leis máis inflexíveis da física. Cuando unha patinadora no xelo puxa os brazos para perto do corpo durante unha pirueta, ela xira máis rápido. Ela non está adicionando enerxía ao sistema. Ela está apenas redistribuindo o momento angular que xa existía. O mesmo principio goberna a formación de planetas, estrelas e galaxias. Cuando unha nuvem de gas e poeira no espazo comeza a colapsar sob súa propia gravidade, cualquier pequeno movimento de rotación que ela tiña inicialmente se amplifica dramáticamente. A medida que a nuvem encolle, ela xira cada vez máis rápido, exactamente como a patinadora. Mas de onde veio ese movimento inicial? Por que o universo non nasceu perfeitamente simétrico, sen nenhuma rotación? A resposta está nos primeiros momentos após o Big Bang. Nos primeiros trilionésimos de segundo da existencia do cosmos, flutuações cuánticas minúsculas criaron pequenas asimetrías na distribuición de materia e enerxía. Estas asimetrías eran incrivelmente pequenas, variacións de apenas unha parte en 100.000, mas eran suficientes. Cuando a gravidade comezou a puxar a materia para formar as primeiras estruturas, esas pequenas irregularidades se transformaran en movimentos de rotación. Non había como evitar. A física simplesmente non permite que un sistema colapse de forma perfeitamente simétrica. Pense niso desta forma. Imagine que você está tentando equilibrar un lápis perfeitamente na ponta. En teoría, se você conseguise posicionalo con precisión absoluta, ele podería ficar en pé para sempre. Mas na práctica iso é imposível. A menor vibración, o menor sopro de ar, a menor imperfeición na superficie e o lápis cai. O universo enfrenta o mesmo problema,
mas en escala cósmica. Para que todo se expandise en líneas retas en rotación, sería necesario un nivel de simetría tan perfeito que sería estatísticamente imposible. Cualquier pequeño desvío y a rotación emerge naturalmente. En 2001, cientistas do telescopio espacial Hubble capturaron imágenes de discos protoplanetarios alrededor de estrelas jóvenes na nebulosa de Orión. Estas imágenes mostraron algo fascinante. Cada disco estaba girando, no había excesiones. Cada sistema estelar en formación exhibía rotación clara y mensurable. Algunos giraban no sentido horario, otros no antihorario, mas todos giraban. Y dentro deses discos, os cientistas podían ver os primeiros sinais de planetas se formando, cada un herdando o momento angular do disco que o criou. Noso propio sistema solar nasceu exactamente así, a 4,6 bilhões de anos, de un disco giratorio de gas e poeira. Mas a historia fica aínda máis interesante cando ollamos para escalas menores. Elétrons orbita un núcleos atómicos, prótons e néutrons ten spin intrínseco, unha forma de momento angular que non pode ser removida. Até mesmo partículas fundamentais como quarks posúen esta propiedade. A rotación non é apenas unha característica de obxetos grandes como planetas e estrelas. Ela está tecida no propio tecido da realidade cuántica. É como se o universo tivese unha preferencia fundamental pelo movimento circular, unha tendencia innata para a danza xiratoria en todas as escalas. Agora considere o que acontecería se por algún milagre pudésemos parar toda esa rotación. Se pudésemos congelar a Terra en seu eixo, interromper súa órbita ao redor do Sol, parar o movimento do sistema solar pela galaxia. O que acontecería? A resposta é catastrófica. Sen rotación, a Terra non tería campo magnético, pois é o movimento do núcleo líquido de ferro que xera noso escudo protector contra a radiación solar. Sen órbita, cairíamos directamente no Sol en questão de meses. Sen o movimento da galaxia, seríamos puxados para o buraco negro supermasivo en seu centro. A rotación non é apenas un detalle interesante. É o que mantén o cosmos estável, o que permite que estruturas existan, o que torna a vida posible. En 1917, Albert Einstein publicou un artigo que mudaría para sempre nosa comprensión da rotación. Ele mostrou que espazo e tempo non son palcos fixos onde os eventos acontecen. Eles son tecidos dinámicos que poden ser curvados, torcidos e arrastrados pelo movimento da materia. Cuando un obxeto masivo gira, ele literalmente arrastra o espazo-tempo ao seu redor, como mel sendo mexido con unha coller. Este efeito, chamado de arrasto de referenciais, foi confirmado experimentalmente en 2011 pela misión Gravity Probe B da NASA. A Terra, ao girar, cría un vórtice no espazo-tempo. Nos non estamos apenas girando a través do espazo. Estamos girando con o propio espazo. Mas há algo aínda máis profundo acontecendo aquí. A rotación está íntimamente ligada á estrutura do tempo. Cuando você gira, você está esencialmente misturando espazo e tempo de unha forma específica. En física relativística, rotación cría o que chamamos de mistura de coordenadas temporais e espaciais. Isso significa que o próprio conceito de simultaneidade de dois eventos acontecendo ao mesmo tempo depende do seu estado de rotação. Observadores em diferentes estados de rotação literalmente experimentam o tempo de forma diferente. A rotação não é apenas movimento no espaço. É uma forma de viajar através da geometria do espaço-tempo. Vamos voltar àquela nuvem de gás primordial que formou nosso sistema solar. Ela tinha aproximadamente 10 trilhões de quilômetros de diâmetro, girando lentamente. À medida que colapsou sob gravidade, ela encolheu para cerca de 15 bilhões de quilômetros, o tamanho aproximado da órbita de Netuno. Durante esse colapso, sua velocidade de rotação aumentou dramaticamente. É como se o universo tivesse um mecanismo embutido para transformar tamanho em velocidade. Quanto menor o objeto, mais rápido ele gira, desde que o momento angular sexa conservado. Este é o motivo pelo cual pulsares, estrelas de néutrons do tamaño de unha cidade, poden xirar centenas de veces por segundo. Eles son restos colapsados de estrelas masivas, e todo o momento angular da estrela original foi comprimido en un obxeto minúsculo. En 2016, o Observatorio LIGO detectou ondas gravitacionais pela primeira vez, ondulações no espazo-tempo, causadas pela colisão de dois buracos negros. Mas o que tornou esa detección posible foi a rotación. Os dois buracos negros estaban orbitando un ao outro
en unha espiral cada vez máis rápida antes de se fundiren. Esa danza orbital acelerada criou as ondas gravitacionais que viaxaran 1.300.000.000 de anos-luz até chegaren á Terra. Sen rotación, sen órbita, non habería sinal para detectar. A rotación non apenas estrutura o cosmos. Ela nos permite estudalo, compreendelo, ouvir súas historias máis profundas. Agora imagine que Voce está flutuando no espazo, lonxe de cualquier planeta ou estrela. Voce está completamente inmóvel, ou pelo menos pensa que está. Mas en relación a que? Non há referencial absoluto no universo. Voce pode estar parado en relación a unha estrela distante, mas xirando en relación a outra. O físico austríaco Ernst Mach propós no século XIX que a inercia, a resistencia de un obxeto a mudanzas en seu movimento, é determinada pela distribuición de toda a materia no universo. Iso significa que cando Voce sente a forza centrífuga ao xirar, Voce non está sentindo seu movimento en relación ao espazo vacío. Voce está sentindo seu movimento en relación a todas as estrelas, galaxias e materia do cosmos. A rotación conecta Voce ao universo inteiro. Esta idea ten implicacións profundas. Ela suxere que non existe movimento absoluto, apenas movimento relativo. Mas tamén suxere algo máis extraño, que a estrutura do espazo-tempo en sí pode estar xirando. En 1949, o matemático Kurt Gödel, famoso por seus teoremas de incompletude, encontrou unha solución para as ecuacións de Einstein que descrebía un universo inteiro en rotación. Neste cosmos de Gödel, sería posível viaxar no tempo simplesmente seguindo unha traxectoria específica a través do espazo. Embora noso universo non pareza estar xirando desta forma, a solución de Gödel mostrou que rotación e tempo están entrelazados de maneiras que aínda non compreendemos completamente. Voltemos á pergunta orixinal. Por que tudo xira? Porque o universo non pode evitar. A combinación de flutuacións cuánticas iniciais, conservación de momento angular e colapso gravitacional torna a rotación inevitável. Un universo sen rotación sería un universo perfeitamente simétrico, perfeitamente ordenado, perfeitamente morto. A rotación é unha manifestación de asimetría, de complexidade, de vida. Ela é o que permite que galaxias se formen, que estrelas narzan, que planetas existan, que você estexa aquí lendo estas palabras en cuanto xira a 1.600 km por hora. Mas há unha camada aínda máis profunda nesta historia. A rotación está conectada á propia orixen do universo. Nos primeiros momentos após o Big Bang, durante un período chamado inflación cósmica, o espazo se expandiu exponencialmente rápido. Esta expansión non foi perfeitamente uniforme. Flutuacións cuánticas criaron pequenas variacións na densidade de enerxía. Estas variacións son as sementes de toda a estrutura que vemos hoxe. Galaxias, aglomerados, superaglomerados. E estas mesmas flutuacións tamén criaron pequenos vórtices, pequenos redemuíños no tecido do espazo-tempo. Estes vórtices primordiais son os ancestrais de toda a rotación que observamos no universo moderno. En 2013, o satélite Planck da Axencia Espacial Europea mapeou a radiación cósmica de fundo en microondas con precisión sen precedentes. Esta radiación é a luz máis antiga do universo, emitida apenas 380.000 anos após o Big Bang. O mapa de Planck revelou padróns sutís, pequenas variacións de temperatura que corresponden ás flutuacións de densidade primordiais. E dentro destes padróns, os cientistas encontraron evidencias de momento angular primordial. O universo nasceu xirando, mesmo que apenas un pouco. E ese pequeno xiro inicial foi amplificado pela gravidade ao longo de billións de anos, criando a danza cósmica que observamos hoxe. Pense en unha gota de tinta caindo en un copo de agua. Inicialmente, ela forma unha liña reta en cuanto cai, mas asín que atinse a agua, ela comeza a se espallar, a xirar, a criar padróns complexos de turbulencia. O universo é semellante. Ele comezou simples, mas as leis da física garantiron que esa simplicidade non duraría. A gravidade amplifica pequenas perturbacións. A conservación de momento angular transforma colapso en rotazón. A termodinámica garante que a enerxía se espalle e se organice en estruturas complexas. A rotazán é unha consecuencia natural destas leis fundamentais traballando xuntas. Mas aquí está o verdadeiro misterio. Por que estas leis existen? Por que o universo conserva momento angular? Por que a gravidade atrae? Por que o espazo-tempo pode ser curvado?
Estas não são perguntas que a física pode responder completamente. Nós podemos descrever como estas leis funcionam, podemos facer previsões incrivelmente precisas baseadas nelas, mas non podemos explicar por que elas son así e non de outra forma. A rotación do universo é unha janela para este misterio máis profundo. Ela nos mostra que o cosmos non é arbitrario, que há unha lógica profunda gobernando súa estrutura, mas tamén nos lembra que há limites para o que podemos saber. Agora considere isto. Cada átomo en seu corpo foi forjado no núcleo de unha estrela que viveu e morreu antes do Sol nascer. Estas estrelas se formaron de nubens xiratorias de gas. Elas viveron súas vidas xirando en torno do centro galáctico. Cuando explodiran como supernovas, elas espallaron seus elementos pelo espazo, e estes elementos, eventualmente, se condensaron en novas nubens xiratorias que formaron novas estrelas e planetas. Você é feito de poeira estelar xiratoria. A rotación non é apenas algo que acontece lá fora no cosmos. Ela está en você, en cada partícula que compón seu corpo, en cada momento de súa existencia. E iso nos leva a unha realización sorprendente. A rotación é unha forma de memoria cósmica. Cada obxeto xiratorio no universo carrega información sobre súa historia, sobre as forzas que o formaron, sobre os eventos que o moldaron. A velocidade de rotación da Terra nos conta sobre o impacto xigante que formou a Lúa a 4,5 billións de anos. A rotación de Xúpiter nos conta sobre como os planetas gigantes se formaron no sistema solar primitivo. A rotación de galaxias nos conta sobre a distribuición de materia escura. A rotación de pulsares nos conta sobre a física extrema de estrelas colapsadas. Cada giro é unha historia, cada órbita é un rexistro. Mas tal vez o aspecto máis profundo da rotación sexa este. Ela é unha manifestación de estabilidade a través dun movimento. Un peón que xira permanece en pé. Un planeta que orbita non cae en súa estrela. Unha galaxia que xira non colapsa en seu buraco negro central. A rotación cría un equilibrio dinámico entre forzas opostas, gravidade puxando para dentro, forza centrífuga empurrando para fora. Este equilibrio é delicado, mas é o que permite que estruturas complexas existan por billóns de anos. Sen rotación, o universo sería un lugar moito máis simples, moito máis efémero, moito menos interesante. Mas espere un momento. Até agora falamos sobre teoría, sobre leis físicas, sobre como o universo debería funcionar. E se tudo iso fora apenas matemática elegante sen conexión con a realidade? E se a rotación fora apenas unha ilusión criada pela forma como observamos o cosmos? Esta é unha obsesión lexítima, e a ciencia ten unha resposta moito específica para ela. En 1951, o físico francés Léon Foucault pendurou un péndulo de 67 metros de comprimento no Panteón de París. Ele non estaba tentando medir o tempo. Ele estaba tentando probar algo moito máis fundamental, que a Terra realmente xira. O péndulo de Foucault é enseñosamente simples. Unha vez que você o coloca en movimento, ele debería continuar oscilando no mesmo plano para sempre, se non houbese forzas externas. Mas non é iso que acontece. Ao longo das horas, o plano de oscilación do péndulo xira lentamente. En París se le completa unha rotación completa en aproximadamente 32 horas. Este giro non é causado por nenhuma forza aplicada ao péndulo. É causado pela rotación da Terra sobre ele. O xaón do Panteón está xirando, mas o péndulo, obedecendo ás leis de Newton, mantense o plano do movimento en relación ao espazo inercial. O resultado é que, do noso ponto de vista na Terra, o péndulo parece girar. Mas, na verdade, somos nós que estamos girando. Esta experiência foi replicada milhares de vezes em todo o mundo, em museus, universidades, até mesmo em porões de casas. E sempre o resultado é o mesmo. O pêndulo gira. A taxa de rotação depende da latitude. Mais rápido nos polos, mais lento no equador. Exatamente como previsto pela física. Não há como escapar da conclusão. A Terra gira. Mas o pêndulo de Foucault nos dá mais do que apenas confirmação da rotação terrestre. Ele nos dá uma janela para entender o que significa rotação em um nível mais profundo. Quando dizemos que a Terra gira, gira em relação a quê? Não em relação ao Sol, porque a Terra também está orbitando o Sol. Não em relação às estrelas próximas, porque elas também estão se movendo. O pêndulo de Foucault nos mostra que a Terra gira em relação ao que os físicos chamam de referencial inercial, um sistema de coordenadas que não está acelerando.
E o referencial inercial mais próximo que temos é definido pelas estrelas distantes, pelas galáxias, pela estrutura em larga escala do universo. Sua rotação está conectada ao cosmos inteiro. Agora vamos comprimir toda a história do universo em um único ano. Se o Big Bang aconteceu à meia-noite de 1º de janeiro, as primeiras estrelas se formaram no final de janeiro. A Via Láctea tomou forma em fevereiro. Nosso sistema solar nasceu em setembro. A vida na Terra surgiu em outubro. Dinossauros apareceram em 26 de dezembro e foram extintos em 30 de dezembro. Toda a história humana registrada aconteceu nos últimos 10 segundos antes da meia-noite de 31 de dezembro. E durante todo este ano cósmico, desde o primeiro segundo até agora, tudo estaba xirando. As primeiras estrelas xiraban. As primeiras galaxias xiraban. Cada planeta que se formou, cada lúa que colidiu, cada cometa que pasou, todos xiraban. A rotación non é un fenómeno recente. Ela é tan antiga quanto o propio tempo. Mas aquí está onde a historia fica realmente interesante. En 2004, cientistas da Universidade do Colorado realizaron un experimento extraordinario. Eles criaron o que chamaron de condensado de Bose-Einstein, un estado da materia tan frío que está apenas algúns bilionésimos de grau acima do cero absoluto. Nesta temperatura extrema, átomos individuais perden súa identidade e se comportan como unha única entidade cuántica. E entón os cientistas fixeron algo inesperado. Eles fixeron o condensado xirar. O que eles observaron foi sorprendente. O condensado non xiraba como un líquido normal. En vez diso, ele formaba pequenos vórtices, redemoinhos cuánticos organizados en padróns geométricos perfeitos. Estes vórtices son cuantizados, o que significa que eles só poden existir en tamaños específicos, discretos. Você non pode ter medio vórtice ou un terzo de vórtice. Você ten 1, 2, 3, mas nunca valores intermediarios. Esta é a rotación no nivel cuántico, e ela obedece a regras completamente diferentes da rotación clásica que experimentamos no día a día. O experimento do Colorado nos mostra algo profundo. A rotación non é apenas unha propiedade de obxetos grandes como planetas e estrelas. Ela está embutida na propia estrutura da mecánica cuántica. Partículas fundamentais teñen unha propiedade chamada spin, que é unha forma de momento angular intrínseco. Eléctrons, prótons, nêutrons, todos teñen spin. E este spin non pode ser removido. Você non pode parar um elétron de girar, porque o spin não é realmente uma rotação no sentido clássico. É uma propriedade fundamental da partícula, tão básica quanto sua massa ou carga elétrica. Quando você desce para o nível mais fundamental da realidade, a rotação não é algo que acontece, é algo que é. Mas vamos ser honestos sobre o que esta evidência experimental realmente nos diz. O pêndulo de Foucault prova que a Terra gira. Os condensados de Bose-Einstein provam que a rotação existe no nível quântico. As observações de Vera Rubin provam que galáxias giram mais rápido do que deveriam sem matéria escura. Mas nenhuma destas evidências responde à pergunta fundamental: por que a rotação existe em primeiro lugar? Elas nos dizem que a rotação é real, que ela é mensurável, que ela obedece a leis específicas. Mas elas não nos dizem por que o universo escolheu ter momento angular em vez de não ter. Esta é uma distinção crucial. A ciência é extraordinariamente boa em descrever como as coisas funcionam. Ela pode medir, prever, testar. Mas quando se trata de perguntas sobre por que as leis fundamentais são como são, a ciência atinge um limite. Não porque a ciência sexa falla, mas porque estas perguntas podem estar além do alcance do método científico. Considere a conservación do momento angular. Esta lei nos diz que o momento angular total de un sistema isolado nunca muda. Você pode redistribuílo, transformalo, mas non pode crialo ou destruílo. Esta lei foi testada inúmeras veces, en inúmeros contextos, e nunca foi violada. Mas por que esta lei existe? Por que o universo conserva momento angular? A resposta padrón da física é que a conservación do momento angular é unha consecuencia da simetría rotacional do espazo. Se as leis da física son as mesmas en todas as direccións, entón o momento angular debe ser conservado. Este é o teorema de Noether, unha das descobertas máis profundas da física teórica. Mas iso apenas empurra a pergunta a un nivel máis fundo. Por que o espazo ten simetría rotacional? Por que as leis da física son as mesmas en todas as direccións?
Aquí está o que sabemos con certeza. A rotación é unha característica universal do cosmos. Ela aparece en todas as escalas, de partículas subatómicas a superaglomerados de galaxias. Ela é gobernada por leis matemáticas precisas que facen previsões testáveis. Ela é esencial para a estabilidade de estruturas cósmicas. Ela carrega información sobre a historia do universo. Tudo iso é fato observacional, confirmado por décadas de experimentos e observações. Mas aquí está o que non sabemos. Non sabemos por que o universo ten as leis que ten. Non sabemos por que o momento angular é conservado en vez de non ser. Non sabemos por que as flutuações cuánticas primordiais tiñan unha estrutura específica que tiñan. Non sabemos se a rotación é unha característica necesaria de cualquier universo posível, ou se é unha peculiaridade do noso universo específico. En 2018, o telescopio espacial Kepler completou súa misión após 9 anos observando máis de 500.000 estrelas. Súa tarefa era encontrar planetas orbitando outras estrelas, e ele foi extraordinariamente ben sucedido, descubrindo máis de 2.600 exoplanetas confirmados. Mas o que é máis impresionante non é o número de planetas encontrados, é o fato de que todos eles, sen exceción, están orbitando súas estrelas. Todos eles están girando. Non encontramos un único planeta estacionario, un único sistema estelar sen rotación. A rotación non é unha raridade, é a norma absoluta. Mas iso non nos diz por qué. Iso apenas confirma que a rotación é universal, non que ela sexa necesaria. Vamos voltar àquela nuvem de gas primordial que formou o noso sistema solar. Dicemos que ela tiña momento angular inicial, e que este momento angular foi conservado e amplificado durante o colapso. Mas de onde veio este momento angular inicial? A resposta padrón é que ele veio de flutuacións cuánticas no universo primitivo, amplificadas pela inflación cósmica. Mas iso é realmente unha explicación ou apenas unha descrición máis detallada do que aconteceu? Flutuacións cuánticas son por definición aleatorias. Elas non ten causa no sentido clásico. Elas simplesmente acontecen, emerxindo do vácuo cuántico sen razón ou propósito. Se a rotación do universo inteiro é en última análise o resultado de flutuacións cuánticas aleatorias, entón non há resposta para por que tudo xira. É apenas asín que aconteceu. Podería ter sido diferente. En outro universo, con outras flutuacións cuánticas, a rotación podería ser diferente, ou tal vez nen existir. Esta é unha conclusión profundamente insatisfactoria para moitas persoas. Queremos que o universo teña razóns, propósitos, designs. Queremos que a rotación exista porque ela serve a algunha función cósmica, porque ela é necesaria para algo maior. Mas a física non nos dá iso. A física nos dá leis, ecuacións, previsóns. Ela nos diz o que acontece, non por que acontece. E tal vez iso sexa tudo o que podemos esperar. Tal vez a pergunta por qué sexa fundamentalmente diferente da pergunta como, e tal vez apenas a segunda sexa respondível pela ciencia. Mas há outra perspectiva. Tal vez a rotación non precise de unha razón alén de si mesma. Tal vez ela sexa simplesmente unha característica básica da realidade, tan fundamental quanto o espazo, o tempo ou a enerxía. Cando preguntamos por que o espazo ten 3 dimensóns, non esperamos realmente unha resposta. É apenas asín que o espazo é. Tal vez a rotación sexa semellante. Tal vez ela sexa parte da estrutura básica do cosmos, non algo que precisa ser explicado, mas algo que explica outras coisas. Sob esta visão, a rotação non é um mistério a ser resolvido. É um fato a ser aceito, uma característica fundamental da realidade que usamos para entender tudo o mais. Em 1964, o físico Peter Higgs propôs a existência de um campo que permeia todo o espaço, dando massa às partículas fundamentais. Este campo, agora conhecido como campo de Higgs, foi confirmado experimentalmente em 2012 com a descoberta do bóson de Higgs no Grande Colisor de Hadrons. A descoberta foi saudada como uma das maiores conquistas da física moderna. Mas aqui está o interessante. Ninguém pergunta por que o campo de Higgs existe. Nós simplesmente aceitamos que ele existe porque as evidências são esmagadoras. Talvez devêssemos tratar a rotação da mesma forma. Não como um mistério a ser resolvido, mas como uma característica fundamental do universo que usamos para construir nossa compreensão de tudo o mais. Mas isso não significa que não há mais nada a aprender sobre rotação. Longe disso. Há questões profundas ainda sem resposta. Como exatamente as flutuações cuánticas primordiais se transformaram na rotação de galáxias?
Qual é a relación precisa entre spin cuántico e momento angular clásico? A rotación do universo en larga escala afecta a física local de alguma forma mensurável? Estas son preguntas ativas de pesquisa, e as respostas poden revelar novos aspectos da física fundamental. Mas elas son preguntas sobre os detalles da rotación, non sobre súa existencia fundamental. Considere o seguinte experimento mental. Imagine que você pudese voltar no tempo até o momento do Big Bang e axustar as condições iniciais do universo. Você podería criar un universo sen rotación? En principio, sim. Você podería configurar as flutuações cuánticas de tal forma que elas non xerasen momento angular. Mas aquí está o problema. Este universo sen rotación sería incrivelmente instável. Cualquier pequena perturbación, cualquier pequena asimetría, e a rotación emerxiría inmediatamente. É como tentar equilibrar un lápis na ponta. Teóricamente posível, prácticamente imposível. A rotación non é apenas unha característica do noso universo, é unha característica de cualquier universo que sexa mínimamente complexo e dinámico. En 2015, cientistas do Observatorio ALMA no Chile observaron un disco protoplanetario ao redor da estrela HL Tauri, con detalles sen precedentes. As imaxes mostraron anéis concéntricos perfeitamente definidos, lacunas onde planetas estábanse formando, e estruturas espirais complexas. Todo o disco estaba xirando, e a rotación estaba esculpindo a estrutura que eventualmente se tornaría un sistema planetario. Mas o que é máis impresionante é a precisión. Os anéis son perfeitamente circulares. As lacunas están exactamente onde a teoría prevé. A rotación non é caótica, ela é ordenada, previsível, matemática. Ela transforma nubes de gas amorfo en estruturas geométricas precisas. Ela é, en certo sentido, unha forza creativa, moldando o cosmos en formas cada vez máis complexas. Mas vamos ser claros sobre o que a evidencia experimental realmente estabelece. Ela establece que a rotación é real, universal e gobernada por leis específicas. Ela establece que a rotación é esencial para a formación de estruturas cósmicas. Ela establece que a rotación está conectada a propiedades fundamentais da materia e do espazo-tempo. O que ela non establece é por que estas leis existen, por que o universo ten a estrutura que ten, por que a rotación é preferida sobre a estagnación. Estas son questões filosóficas tanto quanto científicas, e elas poden non ter respostas definitivas. Mas iso non as torna menos importantes. Elas nos lembran que a ciencia, por máis poderosa que sexa, opera dentro de limites. Ela pode nos dizer como o universo funciona, mas non pode nos dizer por que ele existe ou por que ele é asín e non de outra forma. A rotación, entón, permanece parcialmente misteriosa. Nos entendemos seus mecanismos, nos podemos medila, prevela, usala. Mas súa orixen última, súa razón fundamental de ser, permanece alén do noso alcance. E talvez iso seja apropiado. Talvez o universo deva manter algúns segredos, algunhas perguntas sen resposta, algúns misterios que nos lembram de quão pouco realmente sabemos. Mas e se a própria pergunta estiver errada? E se non deveríamos perguntar por que tudo gira, mas sim por que esperaríamos que algo ficasse parado? Pense nisso. O que significa realmente estar parado no universo? Parado em relação a quê? Não existe um ponto de referência absoluto no cosmos. Não existe um lugar onde você possa ficar e dizer: aqui, agora estou verdadeiramente imóvel. Cada ponto no espaço está se movendo em relação a outros pontos. A Terra gira. O sistema solar orbita. A galáxia roda. O grupo local de galáxias se move. Tudo está en movimento relativo. A ideia de estar parado é unha ilusón criada pela nosa experiencia cotidiana limitada. Agora considere o que acontecería se você tentase criar un obxeto perfeitamente estacionario no espazo. Você tería que cancelar todo o seu momento angular. Você tería que garantir que nenhuma forza externa jamais o perturbase. Você tería que isolalo completamente do resto do universo. Mas iso é imposível. A gravidade permella todo o espazo. Ondas gravitacionais pasan constantemente a través de cada ponto do cosmos. Partículas virtuais aparecen e desaparecen no vácuo cuántico. O universo está en constante agitación, e cualquier obxeto dentro dele será inevitablemente afectado por esa agitación. Un obxeto perfeitamente estacionario non é apenas improbável, é físicamente imposível.
En 2020, físicos da Universidade de Viena realizaron un experimento extraordinario. Eles pegaram uma molécula contendo mais de 2.000 átomos e a colocaram em um estado de superposição quântica, onde ela estava literalmente em dois lugares ao mesmo tempo. Mas mesmo neste estado exótico, a molécula tinha momento angular. Ela estava girando, ou mais precisamente, estava em uma superposição de diferentes estados de rotação. Mesmo no reino quântico, onde as regras normais da física parecem não se aplicar, a rotação persiste. Ela é uma característica tão fundamental da realidade que nem a mecânica quântica pode eliminá-la. Vamos explorar uma ideia radical. E se a rotação não for uma consequência das leis da física, mas sim uma das leis fundamentais em si? E se o universo não conserva momento angular porque existe alguma simetria profunda, mas sim porque a conservação do momento angular é uma regra básica da realidade, tão fundamental quanto a existência do espaço e do tempo? Sob esta perspectiva, perguntar por que tudo gira é como perguntar por que o espaço tem extensão ou por que o tempo flui. Não há resposta porque não há nada mais fundamental para recorrer. É simplesmente assim que a realidade é estruturada. Esta visão tem implicações profundas. Ela suxere que a rotação não é um fenómeno emerxente, algo que surxe de leis máis básicas, mas sim unha característica primaria do cosmos. Ela suxere que cualquier teoría completa da física debe incluir a rotación como un elemento fundamental, non como unha consecuencia derivada. E ela suxere que nosa busca por entender por que tudo xira pode estarnos levando na dirección errada. Tal vez non debésemos procurar unha causa para a rotación. Tal vez debésemos recoñecela como unha das características definidoras do universo, algo que non precisa de explicación, porque é parte da propia estrutura da explicación. Mas há un problema con esta visão. Se a rotación é tão fundamental, por que ela não aparece nas equações mais básicas da física? As equações de Maxwell para o eletromagnetismo não mencionam rotação explicitamente. As equações de Schrödinger para a mecânica quântica não começam com rotação. As equações de campo de Einstein para a relatividade geral não assumem rotação. Todas essas teorias podem descrever rotação, mas elas não a exigem. Elas permitem soluções sem rotação, universos onde nada gira. Então, se a rotação é tão fundamental, por que ela não está embutida nas próprias equações? A resposta pode estar na diferença entre leis e condições iniciais. As leis da física nos dizem como o universo evolui, mas elas não nos dizem como o universo começou. As condições iniciais, o estado do universo no momento do Big Bang, são algo que temos que medir, não algo que podemos derivar das leis. E é nas condições iniciais que a rotação entra. O universo nasceu com um momento angular. Não muito, mas o suficiente. E as leis da física, especialmente a conservação do momento angular e a amplificação gravitacional, garantiram que esse pequeno momento angular inicial se transformase na rotação universal que observamos hoxe. Mas iso apenas empurra a pergunta máis unha vez. Por que as condições iniciais incluían un momento angular? Por que o universo non nasceu perfeitamente simétrico, sen rotación alguma? E aquí chegamos ao limite do que a física pode nos dizer. As condições iniciais do universo son, en última análise, un fato bruto. Elas son o que son. Podemos medilas, podemos estudar súas consecuencias, mas non podemos explicar por que elas son asín e non de outra forma. A menos que haxa unha teoría máis profunda, unha teoría que explique por que o universo ten as condições iniciais que ten, esta pregunta permanecerá sen resposta. Algúns físicos propuseron que noso universo é apenas un entre moitos, en un multiverso vasto, tal vez infinito. Neste escenario, diferentes universos ten diferentes condições iniciais. Algúns ten moita rotación, outros ten pouca. Algúns, tal vez non teñan nenhuma. Nos encontramos en un universo con rotación simplesmente porque universos con rotación son máis propensos a formar estruturas complexas como galaxias, estrelas, planetas e vida. Esta é unha forma de principio antrópico. Observamos rotación porque só poderíamos existir en un universo con rotación. Mas esta explicación é controversa. Ela non é testável no sentido tradicional. Non podemos observar outros universos para verificar se eles realmente existen ou se eles ten propiedades diferentes. É máis filosofía do que física. Unha tentativa de dar sentido ao fato de que o universo parece axustado para permitirnos a existencia. Vamos voltar aos dados concretos. En 2019,
O Event Horizon Telescope capturou a primeira imaxen de un buraco negro, ou máis precisamente, da sombra de un buraco negro contra o disco de acreción brillante ao seu redor. O buraco negro está no centro da galaxia Messier 87, a 55 millóns de anos-luz de distancia. E ele está xirando. Sabemos diso porque o disco de acreción ao seu redor está asimétrico, máis brillante de un lado do que do outro. Esta asimetría é causada pelo arrasto do espazo-tempo. O buraco negro está xirando tan rápido que está literalmente arrastando o espazo ao seu redor, e este arrasto afecta a luz emitida pelo disco de acreción. Esta observación é extraordinaria por varias razóns. Primeiro, ela confirma que buracos negros reais, non apenas buracos negros teóricos, xiran. Segundo, ela nos permite medir a taxa de rotación do buraco negro, que está próxima do máximo permitido pela relatividade xeral. Terceiro, ela demonstra que a rotación persiste mesmo nas condições máis extremas imaxináveis, onde a gravidade é tan forte que nen a luz pode escapar. Se a rotación pode sobreviver dentro de un buraco negro, entón ela é verdadeiramente unha característica indelével do cosmos. Mas aquí está algo que raramente é discutido. A rotación de un buraco negro non é apenas unha propiedade do buraco negro en sí. Ela é unha propiedade do espaço-tempo ao redor do buraco negro. Quando dizemos que un buraco negro está girando, non estamos dizendo que há algo dentro do horizonte de eventos que está girando no sentido clásico. Estamos dizendo que a geometría do espaço-tempo ao redor do buraco negro tem uma estrutura rotacional. O próprio espaço está girando. Esta é uma ideia profundamente estranha. Estamos acostumados a pensar em objetos girando através do espaço, mas aqui, o espaço em si está girando. Não há nada para girar através de. O espaço é a coisa que gira. Esta distinção é crucial para entender a natureza fundamental da rotação. A rotação non é apenas movimento. É unha propiedade geométrica do espazo-tempo. E esta propiedade geométrica ten consecuencias físicas reais. Ela afecta como partículas se moven, como a luz se propaga, como o tempo flui. A rotación non é algo que acontece no espazo-tempo, é algo que o espazo-tempo faz. Agora considere as implicações para a orixe do universo. Se a rotación non é unha propiedade geométrica do espazo-tempo, entón ela debe ter estado presente desde o inicio. Non como movimento de obxetos a través do espazo, mas como unha característica da estrutura do propio espazo-tempo. As flutuacións cuánticas que deron orixe á rotación non eran flutuacións en algún campo de materia ou enerxía. Eran flutuacións na xeometría do espazo-tempo en sí. O universo nasceu con unha xeometría lixeiramente asimétrica, lixeiramente rotacional, e esta asimetría foi amplificada pela inflación cósmica e pelo colapso gravitacional subsecuente. Mas iso levanta unha questão aínda máis profunda. De onde ven a xeometría do espazo-tempo? Por que o espazo-tempo existe? Por que ele ten a estrutura que ten? Estas son preguntas que a física actual non pode responder. A relatividade xeral nos diz como o espazo-tempo se curva en resposta a materia e enerxía, mas ela non nos diz por que existe espazo-tempo en primeiro lugar. A mecánica cuántica nos diz como partículas e campos se comportan, mas ela asume a existencia de un espazo-tempo de fundo. Nenhuma teoría actual explica a orixe do propio espazo-tempo. Algúns físicos teóricos están traballando en teorías de gravidade cuántica, tentando unificar a relatividade xeral e a mecánica cuántica en unha estrutura única. A teoría das cordas, a gravidade cuántica en loop e outras abordaxens todas tentan descrever o espazo-tempo en termos de entidades máis fundamentais. Talvez nestas teorías encontremos unha resposta para por que o espazo-tempo ten a estrutura que ten e por que esa estrutura inclui rotación. Mas até agora, nenhuma desas teorías foi confirmada experimentalmente. Elas permanecen especulações matemáticas, elegantes e intrigantes, mas non comprobadas. En cuanto iso, a rotación continúa sendo un fato observacional robusto. Cada galaxia que observamos está girando. Cada estrela que estudamos está girando. Cada planeta que descobrimos está girando. Cada partícula fundamental ten spin. A rotación é universal, inevitável e aparentemente fundamental. E aínda así, súa orixe última permanece obscura. Vamos considerar unha analoxía. Imagine que você é un ser bidimensional vivendo na superficie de unha esfera. Você não pode perceber a terceira dimensão. Então, para você, a superfície da esfera é todo o universo.
Agora, se você desenhar um triângulo grande o suficiente na superfície da esfera, você descobrirá que a soma dos ângulos internos é maior que 180 graus. Isso é estranho, porque na geometria plana, a soma sempre é exatamente 180 graus. Você poderia perguntar, por que a geometria do meu universo é assim? Por que os ângulos não somam 180 graus? A resposta, é claro, é que você está vivendo em uma superfície curva, não em um plano. Mas você não pode ver essa curvatura diretamente. Você só pode inferir sua existência a partir das propriedades geométricas que você mede. Talvez estejamos em uma situação semelhante com a rotação. Talvez a rotação seja uma consequência de alguma estrutura mais profunda do universo, que não podemos perceber diretamente. Talvez o espaço-tempo tenha dimensões extras, ou uma topologia exótica, ou alguma outra propriedade que não podemos medir com nossas ferramentas atuais. E talvez essa propriedade oculta sexa a verdadeira razão pela qual tudo xira. Mas até que possamos detectar esa estrutura oculta, si é que ela existe, a rotación permanecerá un misterio parcial. Há, no entanto, unha coisa que podemos dizer con certeza. A rotación non é un accidente. Ela non é unha peculiaridade aleatoria do noso canto do universo. Ela é unha característica sistemática, gobernada por leis precisas, presente en todas as escalas. Iso suxere que ela é profundamente conectada á estrutura fundamental da realidade. Pode ser que nunca entendamos completamente por que a rotación existe, mas podemos ter certeza de que ela existe por unha razón, mesmo que esa razón estexa alén da nosa capacidade actual de compreensão. En 2021, o telescopio espacial James Webb foi lanzado, o observatorio máis poderoso xa construído. Unha de súas misións é observar as primeiras galaxias que se formaron no universo, apenas algunhas centenas de millóns de anos após o Big Bang. E o que os astrónomos esperan encontrar? Galaxias xirando. Mesmo nas épocas máis antigas do cosmos, mesmo cando o universo tiña apenas unha fracción de súa idade actual, a rotación xa estaba lá, moldando a estrutura do espazo, criando as condicións para a formación de estrelas e planetas. A rotación non é algo que o universo desenvolveu ao longo do tempo. É algo que ele sempre teve, desde o inicio. E iso nos traz de volta á pergunta orixinal, mas con unha perspectiva diferente. Por que tudo no universo xira se sería máis simples ficar parado? Por que o universo nunca teve a opción de ficar parado? Desde o primeiro momento de súa existencia, ele estaba en movimento, xirando, evoluindo. A rotación non é unha complicación adicionada a un universo simples. É parte da simplicidade fundamental do universo. Un universo sen rotación non sería máis simples, sería imposível. Pense en todas as estruturas que dependen da rotación. Galaxias non poderían existir sen ela. Estrelas non poderían se formar. Planetas non poderían orbitar. Átomos non poderían ter estrutura electrónica estável. A química non funcionaría. A vida non podería surgir. A rotación non é un detalle opcional do cosmos, é unha característica esencial, sen a cual nada do que coñecemos podería existir. Cando perguntamos por que tudo gira, estamos realmente perguntando por que o universo é capaz de soportar complexidade, estrutura, vida. E a resposta é porque a rotación torna tudo iso posível. Mas há unha última camada nesta historia, unha que raramente é mencionada. A rotación non é apenas unha característica do universo físico. Ela tamén é unha característica de como pensamos sobre o universo. Nosas teorías, nosas ecuações, nosos modelos, todos eles incorporan a idea de rotación. Simetría rotacional é un conceito central na física teórica. Grupos de rotación son ferramentas matemáticas fundamentais. Cuando tentamos entender o universo, inevitablemente usamos conceitos relacionados á rotación. Iso levanta unha questão filosófica intrigante. A rotación é unha característica obxectiva do universo ou é unha característica de como nós, como seres humanos, percebemos e conceitualizamos o universo? A resposta quase certamente é ambas. A rotación é real. Ela ten consecuencias físicas mensuráveis. Mas nosa comprensión da rotación tamén é moldada pelas ferramentas conceituais que usamos para pensar sobre ela. Non podemos separar completamente o universo de nosa percepción dele. E talvez iso sexa apropiado. Talvez a rotación sexa unha ponte entre o mundo físico e o mundo mental, unha característica da realidade que tamén é unha característica de como entendemos a realidade. A rotación, entón, é máis do que apenas un fenómeno físico.
É uma janela para a natureza fundamental do cosmos. Um lembrete de que o universo é dinâmico, complexo e profundamente interconectado. Cada giro de um planeta, cada órbita de uma estrela, cada rotação de uma galáxia é parte de uma dança cósmica que começou há quase 14 bilhões de anos e continua até hoje. E nós, seres humanos, somos participantes nessa dança, girando através do espaço a velocidades inimagináveis, tentando entender por que tudo se move quando seria tão mais simples ficar parado. A resposta, no final, pode ser que a simplicidade que imaginamos nunca foi uma opção. O universo é o que é, e a rotação é parte inseparável de sua identidade. Mas e se pudéssemos testar essa ideia? E se pudéssemos realmente criar um universo sem rotação e ver o que aconteceria? Obviamente, não podemos fazer isso literalmente. Mas podemos fazer algo quase tão poderoso. Podemos simular. E os resultados dessas simulações são absolutamente reveladores. En 2019, uma equipe internacional de astrofísicos rodou a simulación cosmolóxica máis detallada já criada, chamada TNG-50. Ela modelou a evolución de un pedazo do universo contendo millóns de galaxias, desde 380.000 anos após o Big Bang até os días actuais. A simulación levou en conta gravidade, hidrodinámica, formación estelar, buracos negros supermasivos e decenas de outros procesos físicos. Mas aquí está o experimento crucial. Os pesquisadores rodaron a simulación 2 veces. Unha vez con as condicións iniciais reais do noso universo, incluindo o momento angular primordial. E unha vez con as mesmas condicións, mas con todo o momento angular removido artificialmente. O que aconteceu no universo sen rotación? Nas primeiras centenas de millóns de anos, ambas as simulações parecían semellantes. A gravidade puxaba a materia para rexións máis densas. Estruturas comezaban a se formar. Mas entón, algo dramático aconteceu no universo sen rotación. As nubens de gas que deberían formar galaxias simplesmente colapsaron directamente en seus centros. Sen momento angular para criar un disco xiratorio, sen forza centrífuga para equilibrar a gravidade, o gas caíu directo para dentro, formando objetos extremamente densos e compactos. Non había discos protoplanetarios. Non había brazos espirais. Non había estrutura organizada. Apenas aglomerados caóticos de materia colapsando en buracos negros. En cuanto iso, no universo con rotación, as galaxias se formaban normalmente. Discos espirais elegantes, regións de formación estelar ativa, sistemas planetarios orbitando estrelas recén nascidas. A rotación non apenas permitía que esas estruturas existisen. Ela as criaba activamente, esculpindo orden a partir do caos. A diferenza era tan dramática que os pesquisadores inicialmente pensaron que había un erro no código. Mas non había. A simulación estaba correta. Un universo sen rotación sería fundamentalmente diferente do noso. Non apenas un pouco diferente, completamente, radicalmente, irreconhecivelmente diferente. Agora você pode estar pensando: tudo bem, simulações são úteis, mas são apenas modelos matemáticos rodando em computadores. Como sabemos que elas refletem a realidade? Esta é uma objeção perfeitamente razoável. E é exatamente por isso que os astrofísicos passam tanto tempo validando suas simulações contra observações reais. Eles comparam as galáxias simuladas com galáxias reais, observadas pelo Hubble, pelo Spitzer, pelo telescópio espacial James Webb. Eles verificam se as taxas de formação estelar batem, se as distribuições de massa estão corretas, se as velocidades de rotação correspondem. E em caso após caso, as simulações que incluem rotação correspondem às observações. As simulações sem rotação não correspondem. Isso não é prova absoluta, é claro. Nada na ciência é prova absoluta. Mas é evidência extremamente forte de que a rotação não é apenas uma característica interessante do universo. É uma característica essencial, sem a qual o cosmos que conhecemos não poderia existir. Mas vamos ser completamente honestos sobre os limites do que sabemos. Esas simulações facen suposições. Elas asumem que a relatividade geral está correta em todas as escalas. Elas asumem que a materia escura existe e se comporta de certas maneiras. Elas asumem que as leis da física que medimos aquí na Terra se aplican en todo o universo e em todas as épocas.
Esas son suposições razoáveis, baseadas en décadas de evidencias observacionais. Mas son suposições, non certezas. E há coisas que as simulações non poden nos dizer. Elas non poden nos dizer por que as leis da física son o que son. Elas non poden nos dizer por que o universo existe en primeiro lugar. Elas non poden nos dicer se noso universo é o único posível ou se existen outros universos con leis diferentes. O que elas poden nos dicer é isto. Dado que as leis da física son o que son, a rotación é inevitável. E dado que a rotación existe, estruturas complexas como galaxias, estrelas, planetas e, en última análise, vida, tornanse posíveis. Mas aquí está algo que raramente é discutido abertamente en artigos científicos, embora sexa amplamente recoñecido en conversas privadas entre físicos. Há un elemento de circularidade en nosa comprensión da rotación. Nos dicemos que a rotación é conservada porque o espazo ten simetría rotacional. Mas como sabemos que o espazo ten simetría rotacional? Porque observamos que a rotación é conservada. Nos usamos a conservación do momento angular para inferir a simetría do espazo, e entón usamos a simetría do espazo para explicar a conservación do momento angular. É un argumento circular. Agora, iso non significa que o argumento está errado. Círculos lógicos non son necesariamente viciosos. Eles poden ser autoconsistentes e empíricamente ben sucedidos. E o teorema de Noether, que conecta simetrías a leis de conservación, é unha das pezas máis ben establecidas da física teórica. Mas significa que há un limite para o cuán profundamente podemos explicar a rotación usando apenas a física. En algún punto, chegamos a principios fundamentais que non poden ser derivados de nada máis profundo. Eles simplesmente son. E a conservación do momento angular pode ser un deses principios. Vamos considerar unha analoxía da vida cotidiana. Por que a agua flui morro abaixo? Porque a gravidade a puxa para baixo. Por que a gravidade puxa para baixo? Porque a masa curva o espazo-tempo. Por que a masa curva o espazo-tempo? Porque é iso que a relatividade xeral dis. Por que a relatividade xeral está correta? Porque ela faz previsões que corresponden ás observacións. Por que o universo se comporta de acordo con a relatividade xeral? Aquí chegamos ao limite. Non a resposta máis profunda. É simplesmente así que o universo é. A rotación pode estar en unha categoría semellante. Podemos rastreala até flutuacións cuánticas primordiais, até simetrías do espazo-tempo, até leis de conservación fundamentais. Mas en algún punto chegamos a un fato bruto sobre a realidade que non pode ser explicado en termos de algo máis fundamental. E talvez iso sexa apropiado. Talvez o universo non deba ser completamente transparente á comprensión humana. Talvez deba haber algúns misterios residuais, algunhas preguntas que nos lembran de que, por máis que saibamos, sempre há máis para aprender. Mas aquí está o que podemos dizer con absoluta confianza, baseado en evidencias observacionais sólidas. A rotación é real, universal e esencial. Cada galaxia que observamos está xirando. Non algunhas. Non a maioría. Todas. Das galaxias anás con apenas algúns millóns de estrelas, as galaxias gigantes con trillóns de estrelas, todas elas xiran. A velocidade de rotación varía. A estrutura varía. Mas a rotación en sí é universal. Cada estrela que estudamos está girando. O Sol completa unha rotación a cada 25 días no Ecuador, un pouco máis lento nos polos. Estrelas jovens xiran moito máis rápido, algunhas completando unha rotación en apenas algunhas horas. Estrelas vellas xiran máis devagar, tendo perdido momento angular ao longo de billións de anos a través de ventos estelares. Mas todas elas xiran. Cada planeta que descobrimos está xirando. Mercurio xira lentamente, trabado en resonancia con o Sol. Venus xira para atrás, probablemente debido a un impacto xigante no pasado distante. A Terra xira unha vez a cada 24 horas. Júpiter xira tan rápido que é visiblemente achatado nos polos. Mas todos eles xiran. Cada partícula fundamental ten spin. Eléctrons, quarks, neutrinos, fótons, todos eles carregan un momento angular intrínseco. Non porque están literalmente xirando como pequenos pións, mas porque o spin é unha propiedade cuántica fundamental, tan básica cuanto masa ou carga eléctrica. A rotación permella o universo en todas as escalas, do menor ao maior, do máis simples ao máis complexo. Ela non é unha anomalía.
Ela non é unha exceción. Ela é a regra. E iso nos leva a unha realización profunda. A rotación non é algo que precisa ser explicado como un desvío de algún estado natural de repouso. O repouso é que sería o desvío. O movimento, a rotación, a dinámica, esas son as características naturais do cosmos. Cuando preguntamos por que tudo xira, estamos implícitamente asumindo que o estado parado é o padrón e que a rotación precisa de unha explicación especial. Mas esa suposición está errada. No universo real, o movimento é o padrón. A rotación é o padrón. E sería o repouso absoluto que precisaría de unha explicación especial. De facto, como vimos anteriormente, o repouso absoluto pode nem ser posível. A relatividade nos dis que non há referencial privilexiado, neñún punto de vista a partir do cual posamos dizer que algo está verdadeiramente parado. Todo movimento é relativo. E se todo movimento é relativo, entón a distinción entre movimento e repouso se disolve. Há apenas diferentes estados de movimento relativo. A rotación, entón, non é unha complicación adicionada a un universo simples. É parte da simplicidade fundamental do universo. Un cosmos dinámico e en evolución, onde nada está verdadeiramente parado, onde tudo está sempre en movimento, sempre mudando, sempre girando. Mas há algo que aínda non discutimos, algo que pode ser a chave para entender por que a rotación é tan fundamental. E iso ten a ver con a propia natureza da realidade. Pense no seguinte. Cando você olla para o seu noturno e ve estrelas, você está vendo luz que viaxou por anos, décadas, ás veces millóns de anos, até chegar aos seus ollos. Você non está vendo as estrelas como elas son agora. Você está vendo como elas eran no pasado. E cada unha desas estrelas está xirando, orbitando, movéndose a través do espazo. Mas aquí está o que é verdadeiramente extraño. O conceito de agora non ten significado absoluto no universo. De acordo con a relatividade especial, dois eventos que son simultáneos para un observador poden non ser simultáneos para outro observador en movimento. O tempo non é unha liña reta universal que todos experimentan da mesma forma. É relativo, dependente do seu estado de movimento. E a rotación complica iso aínda máis. Cando algo está xirando, diferentes partes dele estánse movendo a velocidades diferentes. O centro de unha galaxia xiratoria estáse movendo máis devagar que súas bordas. Iso significa que o tempo flui de forma diferente en diferentes partes da galaxia. A rotación non apenas move obxetos a través do espazo, ela distorce o propio tecido do tempo. Agora considere o que iso significa para a questão da orixen. Se o tempo en sí é afetado pela rotación, entón preguntar cuándo a rotación comezou pode non facer sentido da forma que pensamos. Tal vez a rotación non teña comezado en un momento específico. Tal vez ela sexa unha característica atemporal da estrutura do espazo-tempo, algo que sempre existiu, porque o propio conceito de sempre é definido pela xeometría rotacional do cosmos. Esta é unha idea profundamente perturbadora. Estamos acostumados a pensar en causas e efeitos, en eventos que acontecen en secuencia. Mas se a rotación é tan fundamental que afeta a propia estrutura do tempo, entón nosa intuición sobre causa e efeito pode estar errada. Tal vez a rotación non sexa causada por nada, tal vez ela simplesmente sexa unha característica irredutível da realidade, que non pode ser explicada en termos de algo máis fundamental. E iso nos leva a unha percepción profunda. Cuando preguntamos por que tudo no universo xira, non estamos apenas facendo unha pregunta sobre física. Estamos facendo unha pregunta sobre o significado da existencia. Estamos preguntando por que o universo é dinámico en vez de estático, por que ele muda en vez de permanecer o mesmo, por que ele evolúe en vez de estagnar. E a resposta tal vez é que un universo estático sería un universo morto. Sería un universo sen posibilidade, sen potencial, sen futuro. A rotación é o que dá ao universo súa vitalidade, súa capacidade de criar coisas novas, de explorar novas posibilidades, de evoluir en direccións imprevisíveis. Pense en todas as coisas maravillosas que existen no universo. Galaxias espirais con bilións de estrelas, nebulosas coloridas onde novas estrelas nacen, planetas con atmosferas complexas e climas dinámicos, vida en toda a súa diversidade e complexidade, consciencia, a capacidade de refletir sobre o propio universo. Nada diso podería existir sen rotación. A rotación non é apenas unha característica do universo, é a característica que torna o universo interesante.
Mas há un lado máis sombrío nesta historia. A rotazón tamén representa entropía, desorden, o inevitável declinio de todas as coisas. Cada rotazón de un planeta ao redor de súa estrela é un paso en dirección ao futuro, mas tamén un paso en dirección ao fin. Eventualmente a estrela ficará sen combustível. Eventualmente o planeta será engolido ou exetado. Eventualmente a propia galaxia se dispersará. A rotazón que cría tamén destroi. E en unha escala cósmica, a rotazón está desacelerando. A expansón do universo está espallando galaxias cada vez máis lonxe umas das outras. As interaccións gravitacionais que transferen momento angular estánse tornando máis raras. En un futuro distante, trillóns de anos a partir de agora, o universo será un lugar moito máis frío, máis escuro, máis solitario. As galaxias teránse dispersado. As estrelas terán morrido. Os buracos negros terán evaporado. E a rotazón, esa danza cósmica que comezou con o Big Bang, terá desacelerado até quase parar. Mas mesmo entón, mesmo nese futuro distante e sombrío, a rotazón non desaparecerá completamente. En cuanto houber materia, en cuanto houber enerxía, en cuanto houber espazo-tempo, haberá rotazón. Ela pode ser fraca, pode ser rara, mas ela persistirá. Porque a rotazón non é algo que o universo faz, é algo que o universo é. E iso nos tras de volta ao inicio. Lémbrase de como comezamos. Con a imaxen de vosé, sentado ou en pé, aparentemente inmóvel, mas na verdade girando a 1600 km por hora enquanto a Terra gira. Orbitando o Sol a 107.000 km por hora. Movéndose con un sistema solar ao redor do centro galáctico a 828.000 km por hora. Viaxando con a Vía Láctea a través do espazo intergaláctico a máis de 2 millóns de kilómetros por hora. Vosé nunca esteve parado. Vosé nunca estará parado. Vosé é parte de unha danza cósmica que comezou a quase 14 billóns de anos e continuará por trillóns de anos no futuro. Cada átomo en seu corpo carrega a memoria desa danza, o momento angular de nubens de gas primordiais, de estrelas que viveran e morreran, de galaxias que coliviran e se fundiran. E aquí está a verdade final. A verdade que a ciencia pode nos dar, mas que tamén transcende a ciencia. Vosé non é separado do universo. Vosé é o universo. Vosé é poeira estelar organizada de tal forma que pode contemplar súa propia orixen. Vosé é o cosmos se coñecendo. E cando vosé xira, cando vosé se move, cando vosé muda, vosé está participando da danza máis antiga e máis fundamental da realidade. Porque tudo no universo xira se sería máis simples ficar parado. Porque a simplicidade non é o obxectivo. A complexidade é, a mudanza é, a vida é. E vosé, neste momento, lendo estas palabras, xirando a través do espazo a velocidades inimaxináveis, é a proba viva de que a rotazón non é apenas física. É significado, é propósito, é a razón pela cual o universo existe. Mas talvez a pregunta máis importante non sexa por que tudo xira. Talvez sexa, o que facemos con ese coñecimento? Como vivemos nosas vidas sabendo que somos parte de unha danza cósmica que comezou antes de nós e continuará depois de nós? Como encontramos significado en un universo que é tan vasto, tan antigo, tan indiferente á nosa existencia individual? A resposta, tal vez, é que o significado non vén do universo. Ele vén de nós. Non somos os únicos até onde sabemos que poden ollar para o cosmos e preguntar por qué. Non somos os únicos que poden medir a rotazón de galaxias distantes e entender o que iso significa. Non somos os únicos que poden contemplar a orixen do universo e noso lugar nele. E esa capacidade, esa consciencia, é extraordinaria, é improbável, é preciosa. Porque en un universo gobernado por leis cegas, onde a rotazón é inevitável mas sen propósito, nós criamos propósito. Nos damos significado á danza. Nos transformamos física en filosofía, observación en admiración, coñecimento en sabedoría. A rotazón do universo non ten significado inherente. Ela simplesmente é. Mas nós, observándoa, medíndoa, comprendéndoa, damos a ela significado. E nese ato de dar significado, nós nos tornamos máis do que apenas poeira estelar. Nós nos tornamos o universo se compreendendo, se maravillando consigo mesmo, se preguntando por que existe. E tal vez esa sexa a resposta final. Non há razón última para a rotazón. Non há propósito cósmico.
Não há design inteligente. Há apenas leis físicas, flutuações quânticas, conservação de momento angular. Mas há também nós. E nós transformamos esse fato bruto da física em algo mais. Nós transformamos rotação em história, em narrativa, em significado. Então, quando você olhar para o céu noturno e vir estrelas girando, galáxias orbitando, o cosmos em movimento perpétuo, lembre-se. Você não está apenas observando. Você está participando. Você é parte da dança. E a pergunta não é por que tudo gira. A pergunta é: o que você fará com seu momento nesta dança cósmica? Como você usará seu tempo, seu movimento, sua rotação através do espaço e do tempo? Porque no final, a rotação não é apenas sobre física. É sobre escolha. É sobre como vivemos nossas vidas sabendo que somos parte de algo muito maior que nós mesmos. É sobre encontrar beleza na impermanência, significado na mudança, propósito no movimento. E talvez, apenas talvez, a razão pela qual tudo gira é para nos lembrar que nada é permanente, que tudo muda, que o universo está sempre evoluindo. E que nós, como parte desse universo, também estamos sempre mudando, sempre evoluindo, sempre girando em direção a um futuro desconhecido. A rotação é a assinatura do tempo. É a prova de que o universo tem uma história, um passado, um futuro. É o que separa o cosmos do vazio, a existência da não existência, o ser do nada. E você, neste momento, é parte dessa história. Você é um capítulo na narrativa cósmica. Você é uma nota na sinfonia do universo. Você é um giro na dança eterna. Então gire, mova-se, mude, evolua. Porque é isso que o universo faz. É isso que você é. E é isso que torna a existência não apenas possível, mas extraordinária. Porque tudo no universo gira. Porque é assim que o universo diz sim à existência. Sim à complexidade. Sim à vida. Sim a você. A rotação não é um mistério a ser resolvido. É um convite a ser aceito. Um convite para participar da dança, para se mover com o cosmos, para girar através do espaço e do tempo com admiração, curiosidade e gratidão. E talvez, no final, essa seja a única resposta que importa.